Siz bu жактын баарын эле билесиз да? Ооба, булар баары менин кошуналарым болот. Азыр бизде кошуналар баары үмүтсүздүккө берилип кеткендер. Ата-энеси менен катташпай, ичкиликке берилип кеткендер жаман көбөйүп кетти. Бул жерде менин бир дос балам бар, тааныш. Мурда аябай баян бала болгон. Достору жандарында жөн эле караңгылыкка батып кеткен, өзүн таштап салган. Таныштары жок, эч ким мамиле кылбай койгон. Ya Allah. Assalamu alaikum ke. Ne gerek daha sizlerge? Ne gerek deyim? Taksir biz meçitke davakka geldik ele. Sizdi meçitke çakırıp aldık da ilimdүүлөр жакшы Allah'ın uluktap süylep atат. Meni tuğanlarımın bardığı taşlap gitti. Kulay meni istemek bile. Жараткан эч убакта таштабайт. Адам туруксуз болуп ташташы мүмкүн, а бирок ошол мурда адамдардын арасында кадыр баркыңыз кандай болсо, Алла азыр да ошондой кадыр баркыңызды көтөрүп коет. Davatçı, nasıl суроо да? Men kanca деген kızlarım men жүрдүм. Байлык деген менде моодон болчу. Бүт нерсем бар болчу. Бизнестин түрүн кылдым. Күнөөнүн дагы түрүн кылдым. Эми айтчы. Кудай мени ушул нерселер үчүн кечирмек беле? Туганым, Алла мээримдүү, кечиримдүү болгон үчүн биз сизге келип атабыз да. Алла кандай гана даражада күнөө кылбаңыз, деңиздин көгүнчөлүк күнөө болсо да кечирет. Ушундай үмүтсүздүк акыбалдан чыгара турганда бир Алла да. Бизге бир мүмкүнчүлүк берип, биз менен мечитке жүрүңүз. Жалгыз жапа жол ушул экен. Балким кечирет. Allah'ım özüne en süyüktü olgan yer meçitin içinde canımızda algın ya Rabbi. Ömrümüzün en ayağında tilibizge la ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammed Resulullah kelimesini aytırıp durbanan canımızda algın ya Rabbi. Allah'ım kıymalı hareketsiz tahtay üstüne jatıp kalgan uçurumuzda günümüzü geçirgin ya Rabbi. Kançalar bizde namaz oku dese de okubay kaldık. Juunup tozalanıp meşitke gir dese juunbay koyduk. Allah'ım özümüz juun albay, özümüz darat albay, özgüleri bizge darat aldırıp juuntup atkan mezgilde günümüzü geçirgin ya Rabbi. Kançalar bizde namazga çakırdı. Kıblanı karab gel biz menen namaz oku dedi. Allah'ım biz namaz okuy albay kaldık. Kebir burutaganlarımız hazırgı şey namaz okubay yetişedi ya Rabbi.